আপোনালোকক আজিৰ প্ৰেছৰ সম্বন্ধে এখেতে কৰিও নাম আৰু এখেতে হাত ধৰি কথাবিলাক ক'ব। Pardon, press not do it back. As a we express our serious concern over the policy bankruptcy of the KAC to protect land within the tribal areas of Karbi Anglong. Recently, the KAC has finalized the setting up of 1,000 megawatt solar power plant at Lankaijan in Karbi Anglong. And for the purpose, land measuring 20,000 bighas has been given to the APDCL. It amounts to alienation of tribal land and land grabbing which cannot be accepted. It is the constitutional responsibility of the KAC to protect land within the specified tribal area of Karbi Anglong, but the authority of the Karbi Anglong Autonomous Council has been found generously giving land to anyone whoever asks for it. Therefore, we through the press urged upon the CM Karbi Anglong Autonomous Council to take the matter into serious reconsideration and to adopt a firm policy for protection of tribal land. Tribal area itu tribal land, এই ল্যান্ডটো প্ৰটেকশ্যন কৰাৰ কাৰণে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ কোনো ধৰণৰ পলিচি নাই আজিলৈকে আৰু পলিচি তেনেকৈ পলিচি নথকাৰ কাৰণে কাৰ্বি আংলঙৰ ট্ৰাইবেল যিটো ল্যান্ড জনজাতীয় ভূমি এই ভূমিটো নিৰাপদ নহয় এতিয়া এইটো কমাৰ্চিয়েল কমোডিটি হিচাপে ইউজ কৰা হৈ আছে পলিচি নথকাৰ কাৰণে if the authority of the Autonomous Council is pleased, everything can be done. Autonomous Council authority যদি সন্তুষ্ট হয় ভাল পায় তেনেহ'লে XYZ যিকোনো মানুহকে দিয়ে এতিয়া ৰিচেণ্টলি যিটো 1,000 মেগাৱাট ছ'লাৰ পাৱাৰ প্লেণ্টটো দিয়া হৈছে এইটো আচলতে কাল্টিভেবল লেণ্ড কাল্টিভেবল এৰিয়াত দিছে মই জনাত আমি ছাইটটো দেখা নাই তথাপি এইটো কাল্টিভেবল এৰিয়াত আছে আৰু 20,000 বিঘাটো কম মাটি নহয় বাছ এৰিয়াটো APDCLক দি দিছে আৰু APDCLক দিয়াটো তাৰ অট'নমাছ কাউন্সিলে এই কথাটো অসম চৰকাৰক অৱগত কৰিব লাগিব আৰু যিটো লেভেলত ষ্টেট লেভেল চেণ্ট্ৰেল লেভেলত য'ত প্ৰেছাৰ দিব লাগে সেইমতে কৰিব লাগিব নহ'লে মাটি নাথাকিলে কাউন্সিলটো হাৱাতটো থাকিব নোৱাৰে काउंसिल along ले जम से अभी कुलोतम ते काउंसिल के सीनिंग पे लंगले अटा के जेडोई गली ला 10,434 स्क्वायर किलोमीटर along ले के डोको बजने से काउंसिल लगे दो कुलोते लबंगसो लंगले के चे खांगे बांगपान के कचे राजी बांगपान काउंसिल हमें ठांगा मासिता तो इंटर स्टेट बाउंड्री के में काउंसिल प्रॉब्लम कली काउंसिल सब्जेक्ट कली बुइदा स्टेट गवर्नमेंट अपन सिता प्रेशर पिना को सेंट्रल गवर्नमेंट अपन पिना को सेंट्रल गवर्नमेंट अपन प्रेशर की पिने दिन के पिनो ला कार्बी आंगलों के लगे specified tribal area la se hala sort tengsi la so boundary anta ke demarcate tangdo la specific peklang tangdo hala sort teng man kilometer nai rusita autonomous council la sort bang ठीक नहीं काली बोलते ला डिफूटर जम कार्बी आंगलों along लेके 10,434 स्क्वायर किलोमीटर सोसे के लपान पान डोको के बुलावी बang के निंजे जदा नहीं लगे का निंजे तब लो लगे दी तुम के देखते का चीनी ने किलू के जे पेकलांग लसी नीली तुम के चुनिंगरी के लाइन लो नॉर्मल कोमामा पावर एडो नॉर्मल के बीजेपी सी कार्बी आंगलों ऑटोनोमस काउंसिल से गिरो स्टेट गवर्नमेंट का बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट का बीजेपी लसी लाबंगसो अबुची तमे ala autonomous state alam le kupi buida piloma la ke do tanga autonomous council la so area la so well defined la so boundary bang cerai je bang pan kerai je bang pan alam itu sebenarnya itulah la juga la ini yang dalam itu juga pada ini kalau sudah berisi kita mau itu dalam kong tapi berarti itu dalam kita kong yang dalam kai lagi bangan ang kher bong po nang kher bong lo bulo de li bang ang chilul bong bulo de chok chilo
Imetang long le puluh ada cedo tim nang pom pen eli tum kato kami si tame ke cerap tu cedo tu nang pom pen police pansi ta information tu nang council long kita mela bangsa lang nang pilih nang council sorta state government nang pilih nang state government tu panda alang tu counterpart Meghalaya counterpart man padi meeting ke pachini nang lapan claim nang lasi ili tum hala dak border ke tangi from ke from atar ki tunda jali tum kar biang long na kar bi tum pange la solong le bang ke raji bang hoi tum ka ro si tame cito do nang ko la pange cerap do nang to deli tum ke piniania ta adimak long le lang yo nil bang am bu kilo ta councilor sor ke le nang ko ko ida ili tum councilor sor ta le ili tum ta le lang bolam la si ta adim lang nam ne pa ada ka position koson ma exact Oklahoma puji alasan situation nang kosan malah bang lihat ini bang. Itu jadi mam. Alat tunggu angke block 1 block 2 mati di. Block 1 block 2 PCR Kanduli. Laso area sih naik bu mati di. Laso non lagu kado kabe insiden nang dopo nampel lah. Dopo kabe sih council sorta thang reaction abe. Alat local MSC local MLA cuma thang reaction abe. Press statement isi PP bulong dan nangtung arlo ke laso Meghalaya sora demand Meghalaya sor ke claim lapan ke kar Meghalaya long liku long ron nangtung kace kroy dulu mar lo ke lapan ke mana itu mar nang kopo lapan yang je kram kare ce ala tu mar tar biang norat aje ram bange greater si campaign lote kene ke dখল কৰিব পাৰা যায় বড় পরিস্থিতিটো বেয়া কৰিব লাগিব আর সিচুয়েশন ভালাং নাকো ভালাং নপো কে ডাক এসি ফোকাস অলং ওয়ানপো প্লাস ইমিডিয়েটলি এইবিলাক যেটো বাউন্ডারি কমিশন বহাব লাগিব আৰু ট্রান্সফার কৰিব লাগিব এটো এটা প্রেসার ট্যাকটিক্স মেঘালয় তুমি সে এটো সে প্রেসার ট্যাকটিক্স হলো as a greater এটা গেম প্ল্যান অফ মানে demand for inclusion of block 1 and block 2 council sor ke non claim nang ko state government han pressure pino central government mana pressure pino ko aprang la so boundary ke kopiloma puji la so define out Gua define yang kama lima dila. Konar mala sa map do mati. Ulo the Survey of India map, Survey of India la penke kopila Assam government, Meghalaya government na la putwa claim tu nang ko la so things itu mangkel constitutional kopia boundary ma ke ala bangke itu jangan tip nang ko la pen la so bangke kopila itu ma council si arja tip nang ko kali bulo te ta nonate bulote council ke lalu ye thanga interest masih ave ningang masih ave long lire pedam nang ke doan da sida long karbiang long bulote la 10434 square kilometer lomati ala puda bang nang pasik sago apuda siksa pidet bulote da dipu to prole dipu je borjom nale lale karbiang long mali dei la pele council ke rengi gai la si ke cheng si la pen ke a responsibility ke itu autonomous council alang itu si non amar la ke react pe minang ko state government apan tok nang ko central government apan tok nang ko la so things ko pino hala so a boundary things ko pino ma joint survey sida non pa pe claim nang ko ala survey of India tunten Kai kita kenang iksora birta kelang iglong verji aphan malong news 24/7 na YouTube channel subscribe iktha lapen bell icon ta ber iktha nang litum kelang bom lake malong news 24/7 ham phang pharman klar da ka birta